Gipasidunggan sa Sports Leadership Award sa Commission on Higher Education ng GMA Network. Tungod sa natampo nini sa natad sa sports. Sa second annual Tertiary Sports Leaders Congress sa CHED, giila ang pakighugpong sa GMA Network aron pag-cover sa nagkalain-laing sports program o events sa CHED. Gidahig ni CHED Chairman Prospero de Vera ang pagtaho sa GMA Network sa kinabuhi sa mga atletang Pinoy. Matod ni GMA Senior Vice President and Head for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Lictor V. Amoroso, nga magpadayon ng GMA Integrated News sa pagpaluyo sa mga atleta o sa pagpalambo sa sports sa nasod. Importante usab ang paggamit sa social media o mga digital platforms sa natad sa paugnat sa kusog nga gipanghimugatan pinaagi sa GMA Masterclass Social Media Literacy Series. Sa GMA Network, we believe in the value of sports, and its ability to inspire and bring communities together. Voicing our commitment to a mas malaking misyon, mas malawak na paglilingkod sa bayan. Kasama dito ang pag-push namin ng Philippine sports. What GMA has done in documenting the life stories of athletes is really commendable. And it is important because it is done in an assembly where we have put together all the sports directors, the coaches, the sports officials of all the universities in the country. Para sila din, pag nakita nila yan, they can start thinking of how they can do the same for promotion of athletes in their respective areas.